дорогие друзья! Мы находимся на третьей ярмарке университетов Кыргызстана. Сегодня здесь собрались более 4000 школьников и 28 лучших вузов нашей страны. Давайте вместе понаблюдаем за происходящим. Kızgaldakтай açılıp, gülük salıp sezimge, can dünöңdü ergitip, iyim biyim biledin, münözünün toluktun, orgup çıkıp tөгülsün, iyim biyge job kılıp, sınma diyim bileymin. Kırgız Türk Manas Üniversitesi'ne tablomu çizdik. Kılıklanıp nazlanıp yüreğime çok salıp min bir türlü sır katıp muğun biyim biledin göksөгөнün gözдөgөн algır kuştay atılıp çığın dilimden